Ndabashuhuje kandi mbashimiye kuba mwahisemo gutega amatwi The Sun TV. Turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi ni nabwo humvikanye inkuru yaturutse i Roma mu Butaliyani muri Bazilika ya Mutagatifu Petero, ubwo humvikanaga inkuru y'itorwa ry'umupapa mushya w'umunyamerika bwana Robert Francis Prevost. Uyu nguyu rero akaba amaze gutorwa yahawe izina ry'ubutungane cyangwa se ry'ubutagatifu nka Papa Leo wa 14. Uyu Leo wa 14 rero yahawe uyu mwanya n'imbaga y'abakaridinali 133 mu matora yamaze iminsi ibiri ibera i Vatican muri Chapelle ya Sistine. Nkuko rero bisanzwe bigenda mu matora ya Papa, habanza kugaragazwa itorwa rya Papa bakoresheje umwotsi wirabura cyangwa se ikimenyetso cy'umwotsi. Iyo wirabura bivuga ko nta papa wabashije kuboneka amatora bakoze, hanyuma iyo wera rero bivuga ko hari papa washoboye gutorwa. Akimara gutorwa, Papa Leo wa 14 yagaragaye imbere y'imbaga y'abantu benshi bari bateraniye ku mbuga ya Bazilika ya Mutagatifu Petero, ndetse abagezaho n'ijambo rye rya mbere nka papa cyangwa se nk'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi, aho yatangiye agira ati mugira amahoro. Papa Leo wa 14 abaye umupapa wa 267, ubwo rero afashe uyu mwanya asimbuye Papa Francis wari ufite uyu mwanya cyangwa se waricaye muri intebe guhera ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu kugeza 2013 kugeza ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025. Uyu mugabo yasigaye mu mitwe y'abantu benshi nk'umuyobozi w'ukuri wa Kiliziya Gatolika, ariko kandi ntabwo abantu bamumenyeho ibintu byinshi. Reka rero tumuvugeho gato cyane kugira ngo tugire ibyo twamumenyaho. Papa Francis ni umupapa watangiye cyangwa se wahawe intebe guhera ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2013, hanyuma yari afite uyu mwanya kugeza ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane 2025. Amazina ye nyakuri uno mugabo ntabwo yitwaga Papa Francisco, iri zina yarifashe nkuko n'uyu nguyu abantu bazamumenya nka Papa Leo wa 14, kandi ubusanzwe yitwa Robert Prevost. Hanyuma uyu nguyu nawe yitwaga Bergoglio. Uyu nguyu rero yavukiye mu mujyi umwe muri Argentine, aho akomoka mu muryango wo mu Butaliyani. Hanyuma yatewe inkunga no kwinjira rero mu bayezuiti mu mwaka w'1958 nyuma yo gukira indwara ikomeye yararwaye idakira. Aza kuba umupadiri gatolika muri 69, kandi ahabwa kuva muri 73 kugeza muri 79 yari n'umuyobozi w'intara y'abayezuiti muri Argentine. Yabaye umusenyeri mukuru w'intara avukamo guhera mu mwaka w'1998, ndetse aza guhabwa umwanya w'ubukaridinateri Roma mu mwaka wa 2001 abuhawe na Papa Yohani Paulo wa kabiri nyuma yo kwegura kwa Papa Benedicto wa 16. Rero ku itariki 28 Gashyantare 2013, iki gihe nibwo inteko y'abapapa n'ubundi Roma mu Butaliyani yatoye Bergoglio kumusimbura, ubwo yatangiye inshingano ze cyangwa se ubwo yahawe uyu mwanya ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Yahisemo rero yahisemo izina Francis nk'izina ry'icyubahiro cyangwa se ry'ubutungane, nk'uko uyu nguyu yahawe iri ngiri rya Leo wa 14. Yabikoze rero nko mu mwanya wo guha icyubahiro Mutagatifu Francisco wa Assisi. Uyu nguyu mumuzi cyane abakatolike muramuzi, Francois wa Assisi. Hanyuma uyu mugabo rero yaranzwe n'ubuzima bwinshi burimo kwicisha bugufi, ndetse u Rwanda rwo ruracyanamuvuga cyane. Uyu nguyu rero yasimbuwe rumuvuga cyane kubera ko yagize kunga Kiliziya Gatolika n'igihugu muri rusange kubera amateka igihugu cyanyuzemo. Uyu nguyu rero yagiye ku mwanya w'ubupapa cyangwa se yicaye muri intebe asimbuye Papa Benedicto wa 16, hanyuma nawe aza gusimburwa na Leo wa 14. Hanyuma uyu nguyu Leo wa 14 we twamumenyaho iki mu by'ukuri mu magambo makeya? Leo wa 14 nawe ni umupapa wahawe iyi ntebe guhera ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Uyu nguyu rero
yavutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1955 mu mwaka w'1955 akaba umuyobozi wa Kiliziya Gatolika n'umutegetsi w'igihugu cya Vatican. Yatorewe kuba papa mu nama yateranye muri uyu mwaka yamaze iminsi 2 nibyo twahereyeho guhera ku itariki 7 kugera ku itariki ya 8 ari nabwo baje kumuha uyu mwanya. Yatowe n'abakaridinari bageze ku 133 bagombaga n'ubundi kwitoramo umwe muri bo ari ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 5 2025 nyuma y'urupfu rwa Papa Francisco ari nawe yasimbuye. Uyu mugabo rero nawe yavukiye ahitwa i Chicago ni muri leta ya Illinois. Hanyuma rero uyu Prevost yiyeguriye umwuga we w'ubupadiri mu iteka rya Mutagatifu Augustine. Hanyuma rero mu murimo we harimo imirimo myinshi muri Peru kuva mu mwaka w'1985 kugeza muri 86 no kuva muri 88 kugeza muri 98, aho yagiye akora nk'umushumba wa paruwasi, umukozi wa diocese, umwarimu wa seminari ndetse n'umuyobozi. Hanyuma rero yatorewe kuba generali w'iteka rya Mutagatifu Augustine kuva mu mwaka wa 2001 kugeza muri 2013, nyuma asubira muri Peru kuba umwepiskopi wa Chiclayo hari kuva mu mwaka wa 2015 kugeza mu myaka 2 ishize, ubwo ni 2023. Muri 2023 rero na gatatu iki gihe Papa Francis niwe wamugize prefet wa Dicaster y'abepiskopi, akaba na perezida wa komisiyo ishinzwe ibyitwa pontifical muri Amerika y'Epfo. Amugira n'umukardinali muri Peru ndetse muri uwo mwaka. Inshingano ubwo ni 2023. Inshingano rero zamuzamuye cyane nk'umukandida wa papa, nuko yari afite ibintu byinshi ameze nkaho ashyira ku murongo kandi akabikora neza. Umunyamerika akaba afite n'ubwenegihugu bwa Amerika ndetse na Peru. Leo wa 14 ni papa wa mbere ukomoka muri Amerika cyangwa se muri Peru, ni nawe papa wa mbere wo mu iteka rya Mutagatifu Augustine, akaba n'uwa 7 mu mabwiriza akurikiza itegeko rya Mutagatifu Augustine. Ngayo nguko rero uno mugabo niwe uyu munsi wicaye mu ntebe y'ubushumba muri Kiliziya Gatolika i Roma hariya i Vatican. Uyu munsi ari mu nyubako yitiriwe Mutagatifu cyangwa se Bazilika ya Mutagatifu Petero. Niwe musimbura n'umupapa wa 267 nyuma ya Petero, cyangwa se n'umusimbura wa Petero ku mwanya wa 267. Reka tumwitegoho ibyiza kandi dutekereze ko isi zaba nziza kubera we ndetse n'ibindi bintu byinshi. Ndabashimiye mwe mwese mwateze amatwi uyu mwanya cyangwa se mwahaye agaciro ibi biganiro byacu mukatwumva. Ndabishimira kandi ndabakunda. Naho ubutaha reka